An Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Temprano pa han aga han Domingo, samtang masirumpa, kinadto hi Maria Magdalena han lubnganan. Kaningkit-an niya nga kinuha na an bato nga ginsada han lubnganan. Nagdalagan hiya nga tukanda Simon Pedro nga nang tinun-an nga hinigugma ni Jesus nga ginsumatan hira. Ginkuha nira han lubnganan an Ginoo nga diri kita maaram kundi diin nira ibutang hiya. Nga napakato dayon halubnganan ni Pedro nga usa nga tinun-an. Nagdalagan hira nga duha, kundi nahiuna pag-abot halubnganan ang usa nga tinun-an kay malarulak hiya dumalagan kan Pedro. Inubo hiyahin paghiling nga ningkit-an niya ang lino nga mga dugnit, kundi wara hiya sumulod. Inabot si Simon Pedro nga sinunod iya, nga sinulod dayon halubnganan. Hingkit-an niya dito ang lino nga mga dugnit, diri natampo han lino nga mga dugnit an panyo nga ginputos san ulo ni Jesus, kundi bulag nga nalulukot hapiliw. Ngan sinulod liwat ang tinun-an nga una makaabot han lubnganan. Nakakita hiya ngan Tinuo. Waray paghihapon hira makasabot ang kasuratan nga nagsiring nga kinahanglan mabanhaw hiya. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.